hayi bafethu bakunye nakho kunomfowethu lapha na engangihlala naye umkhaya ne kodwa ngokuba umkhaya nje just for ukuthi umasileko kompangeni kuswela sina start ngokuthi kuswele ehluhluwe sisofe emanguzi sibizana ngabakhala ngoba umuntu othi uma sihlangana siwazi ukuthi kuba lula ukuthi ubonane naye noma nifonela nakwazi ukuvashelana ke kunomfowethu lapha obedonsa u28 years lo mfowethu lona ngokusho kwakhe uthi icala limbopha icala leAmrobal kule case Amrobal lona babe u7 wayenomzala wakhe nomngani wakhe be u3 babejwala ukuyishayela bona nje isikole bobathathu shudle isikole lesi kwafanele besishaya sasisikhulu ke kwaqinisa ukuphoqa ukuthi bapikane ke manje baqinise bayo 7 lushudle lenenye team lena yaqamba yu4 laba baqamba be u3 bahambe bayibheki bafe babuka bonke la ndayila sizoyishalana soyishala siphume kanje nayi ngokuhlela kwabo nje yonke into bayibona ukuthi ihlelekile iright uthi yasho ukuthi I know kwakunzima yena ukuthi bawusha ngoba babibona lapha mhlambe bengabuyi kodwa ke ngenxa ukuthi naye weza ukuthi cha inkemani ngapha ayikubi kwagcina sekwazile ukuthi ahambe aye khona baqoqana babehlala enseleni ngokusho kwakhe labahlala khona abanye labangani babo behlala esikaweni bahlangane ke enseleni lapho bathatha ikhali zabo bangena emotweni kunemoto ehamba phambili ehamba nomuntu oyi1 nje bona bangena kulena enye imoto bafike babuke kahle bathatha ama target wonke okay thina siyangena uthi ubudomu babo bona ngoba phela lento yecala nanokuthi ungamazi umuntu osuku uyosebenza naye ukuthi kahle lapha uthumela wena uthi kwathiwa bona bo3 ngoba beqhambe bo3 bona bayenye team naba yenye team ibona bazongena ngaphakathi laba bazogada ngaphandle kusima ukuthi kuvela amaphoyisa noma ama security kube yibona abakwazi kubaphungela uthi kusesenjalo hayi bayithole lo mali leyo bafake esikhwameni phela babambe inkunzi le ibe right bayifake esikhwameni inkingi ibheda la uma sebephuma sebephuma na amaphoyisa da akuphuma umuntu la badubule laba ngaphandle nabo laba ngaphandle abaphethe isikhwama badubule uma bephuma lapha bakwazi ukufika emotweni kanti lo yedwa usele uma befika emotweni babeke isikhwama hayi avela dubuleke lo okumzala wakhe straight ngoba lo munye umngani wakhe edubuleke lo medubuleka ilenze uyavela yajika yabuyela kuyena straight isisarendile ngoba ithi yona uyabona kungcono imane iboshwe nokuba ishiyelwe umuntu lapha ya bavela uqhamuke nayo le emakhaya abangani babaleka nemali wasala nesidumbu esumzala wakhe aboshwe bamfaka etoxini ebay shuthi naye uma bemthinta lapho phela kuneshubhu lapho umuntu hayi bafe bamshubha bamgaxa isicathulo bamshaya impela nje okay bathi besamshaya ke egcina veza ukuthi
obani lapha egcina veze ukuthi obani laba akadenza nabo lokho bembambe kumngani wakhe ngoba phela babeshare indlu naye laba abawu4 bavele babalena nayo yonke le mali hayi sababoshwe bawu2 kunesidumbu phakathi ba-attend enkantolo hayi ucala ukuthi laba abanye kuthiwa babalindele phela accused number 1 number 2 bakhona number 3 ushonile laba abanye vele abababonanga ngoba nabo ofakazi bathi thina sabona nina usho mabe gwetshwa ke enkantolo icala balahla ukuthi ba-attenda unyaka owodwa bese edoksini icala libalahleki icala umuntu emunye limnika u28 years umuntu emunye limnika u28 years ngokusho kwakhe ukuthi icala lalimane ku2020 imeda yomngani wakhe ibanika u8 years hayi bahlaleke ejele mina ukuhlala kwami esengixoxele story lesi ungangibuza ukuthi ngoba kade ngagcina nje kwenzakalani angicazi ukuthi wendoda engasuka ekhaya ngiyozama amatoho afika amatoho ngapha athola itoho lodala phela sahlangana nabangasa lo sibamba amashopu sagcina sazafika la inkunzi khona kunenkunzi okufanele sibanje kusibambe kona imali sabamba impela uyasho ukuthi hayi isasibamba impela kodwa akuphethanga kahle ngoba umzala wami okumanje angazi ngimncwabe nje kumncwaba kwabasekhaya abezi kimi ngoba abakwazi ukungixolela ngoba mina ngathatha ingane le ngazoyibolekisa la emazweni ngithayi ndoda hayi kuzoba right ithi manje lo 28 years ndoda ethina ngazi inthina ngithi ndoda yini wabhale aphini ngoba phela iningi lento hayi shuthi ngokusho kwami kanjalo abonde ngempela ngiqinisile ayibhale aphini mebhale aphili yathatha u2 years bemphendule eMaritzburg bambiza bafe bambulela u8 years lo but 8 years le nayi amajaji le athi awufaka ngaphansi ka20 ngoba imeda le akubona abadubela lo muntu wadutshula amaphoyisa ukuthi ngoba vele icala le robbery uma kuzo accuse wakho libizwa kuwena libizwa kulabo abamthetho okuyibona abamdubulile isizathu saloko ukuthi bathi ukube lo muntu awuhamba wena naye ukuba akafanga yabo so inhlahla yabo ke leyo babaphulela ke lo 8 years bo 2 badonsa sekufanele bahlala u10 manje ngoba kade kufanele bahlala u14 years sekufanele bahlala u10 manje ejele badonsa ke balobe ingcengile nje abafowethu kwazi wafika isikhathi la kufanele ukuthi benze kona ama-VOD inkinga incindezi eyaba nawe icala erobhali ngoba icala ezolithinta isitolo into yagcina sibabambelela unyaka wonke abawuhlala sebeqedile ukudonsa ingoba ukuthi iVOD akwazi ukuyenza uma wenza irobhali ngoba kusuke isitolo kungasona somuntu so uma besitolo imali ya manager leyo kwakuyona ayiphethe ngalesa sikhathi ayisekho sekunenye manager so akube kusabalula akube kusabalula ukuthi uyenza iVOD ngecala erobhali uma uthi uyasinawo nje kwamba obambu uShoprite lapha bayishintsha manager kaShoprite mina kaShoprite yapi eGoli wena njalo uyadonsa bayishintsha kuphi iyeCape Town wena njalo uyadonsa ngithi umuntu so usho ukuthi ahlukene ama case owenza kuyiVOD akona lonke icala akuna lonke icala owenza kuyiVOD kodwa futhi icala erobhali ngoba uma linemeda phakathi iyadingeka ngoba phela kusuke kukhona umuntu ohambile emhlabeni kodwa kenzeka ukuthola ukuthi uma ukuthi unqabile lo muntu lo ukuthi ena enze iVOD kube sekwenzakalani lapho umuntu akaphumi uma uthi unqabe lo muntu lo ukuthi kwenziwe iVOD kuthiwa unikwe iphepha kuthiwa sayina la ukuthi awuvumi wena enqabe
uma bafe bekubize wendoda ubani lo ubusithumekena akavumanga ukwenza VOD ngezathu lezi nalezi so ejele ke abakwazi ukubambelela ngenxa umuntu ukuthi ungakwazi ukuphuma ngenxa lo muntu lo ukuthi akafuni ukuthi nikhulumisane bese bakutshela ukuthi ke awenze sure ukuthi ayikho into ehlanganisa nalo muntu kusukela manje so kuzokwenzakalani bokushintsha location mhlambe iaddress ufana ukuthi wena ke uphume uye Street akwazi phela bangakushintsha address ebenu usuqedile okunekwe enkantolo kahlahle wena usuqedile okwakho ukuthi lo muntu umekuhlukumeza fana uba reportele uthi hayi lo muntu lona wenza kanje usuthatha ke lo makompleni uyala usayina khona ufike uthi mina nginenkinga kanje sekuzosuka bona babhekane naye ngoba phela bafika kuyena bafike bakhuluma naye wanqaba ukuthi ngikhumela nomlotha angithi so uma senenkinga nawe sifanele wena manje reportele bona ngoba vele usuke usewapho phela ukuba kwami nje la mina ngisengaphansi kwabo yonke izimo zempilo engibhekana nazo fanele ngireportele bona kuze kungaze kuthiwa hayi lo sewenza ukuthi laba sigcine sekufika ama SAPS akuthi hayi efika ama SAPS mina sengireportile ngiyaki nenkinga kanje so bagcina abafethu ngenxa ukuthi bengatholi manager le badelaya kwadeya ukuthi baphume ejele ngenxa ukuthi nanasekhaya le kwakufanele kube kwakamzala wakhe baya kuyenza iVOD ama VOD wakufanele abe u2 ila kwashona khona lo mzala wakhe nale estolo uma ukuthi ama VOD waba u2 noma 3 kuyadelaya phela ngoba akwazi ubaba wevela basuke semtime baye lapha baphinde baye lapha ngoba usuke kungasuke wedwa abantu baningi kodwa bagcina benzile iVOD bagcina baphumile namanje nje bayaphila ba right okwebe ngichaza ukuthi bafethu lento asingayisebenzisi ngokuthi mhlambe namhlanje ngixakile ngilambile yabona impilo asingayithathi ngesiso impilo bafethu asingayithathi ngenkanuko ukuthi mina manje ngifila something manje manje bafethu ngikhuluma ngale case umfethu lena ngoba kwaba buhlungu yabo ngoba ikhona nalenye nje yalo mfethu lona lo abulalo intombi yakhe umkhaya wami ke lo so nje lo mpilo leyo kwamanje uma umbuka uyambona ukuthi akakhululekile useroundini lo muntu wasendaweni ngishehlangana nabo kube kwale ntombazana namboni akakhululekile yini ukuthatha ngenhliziyo ngoba wagcina ebulalo uma wengane zakhe awona ukuthi ukhula komntwana nje wazi ukuthi mina umama nginaye kungenxa kababa ukuthi kwangane nje iba kusiphi isimo kunzima sengisho nje bafethu mazi zameni nganila ukuthi uma niphuza amanzi maboni ngathi uyacaswa vele uthani inkomisha yamanzi noma vele usuku uhambe ngcono ubuzobuya ngapho usucabanga ngcono hayi ngiyamyeka or nje ngiyaqhela nje ngoba lento mafethu ifana kolunye ubishi bafethu lapha kunensizwa lapha na nomfethu lapha na ejele wangena ngo5 years okumanje udonsa udilika jele wangena u5 uma uzi story sakhe wangena idonsa u5 years yes kusho kwenzakalani kuvuka ama case ngaphakathi wongitshontsha nje esitolo bamthatha bamgweba u5 usho babehlezi bemkuza enkantolo bona njalo ukutshontsha lapha bamnike free bail kuphela icala bacela bamgweba u5 years lapha ngaphakathi wafike wenza amacala yabo wenza amacala ungangokuthi manje icala lemeda phela ngaphakathi uyazi ukuthi akubuzwa nje uthi ufika nje enkantolo kuthiwa wena usejele ithi hayi shona lapha life sentence Siyabona ukuthi lo muntu waboshwa nje ngenxa yesizwe mhlawumbe lento ayithatha wayefuna ukudla nje kodwa manje udonsa udile kajele yini uhlula nje ukuthi ukuyibamba ngaleso sikhashana leso